So my smile is beautifully white, and to him it looks more precious than all the diamonds in the world. Crest 3D White Deluxe. Your smile is dazzling. Open issa wkoll titriq Meli tal-Belt, dejjem bi prezzijiet konvenjenti. Open titriq Meli tal-Belt u l-kumpless ta' Duke Xarabank. Xarabank brings you only the very best selection of vegetables, picked at their ripest and frozen within hours of harvest. Xarabank, quality vegetables all year round. Xarabank, fresh from the vegetable garden. Tailored for life. Browse the best. www.carpisa.it. Carpisa, borse e accessori moda. What really matters? Design. Roominess. The environment. Spirit. The new Hyundai i20. True quality matters. Carlston predicts more shine in your future. New Carlston with intense gloss treatment, a breakthrough formula to use after colouring and every other week that helps increase your shine between coloration. New Carlston, more shine in your future. From Weller. Enamel's rock hard, it's great stuff. Nonetheless, it is very susceptible to acid. Young adults and kids who are coming in, they're sipping a lot, drinking a lot of fruit juices. The enamel becomes softened. Any loss of enamel is permanent. Normally what we recommend is Pro-Enamel or Pro-Enamel for children. They are re-hardening the enamel. This is a toothpaste that could be used every day. Hey, how can you stop worrying about dandruff? Easy, with Head & Shoulders, the total anti-worries shampoo. Look, it's so effective that it's recommended by 86% of dermatologists. This is the proof of 100% dandruff-free hair. So come on, take the dandruff and all those worries off your head. Try Head & Shoulders. The success of my guest house also depends on how I control my expenses, especially when utility bills increase. But I have learned to reduce my electricity expenses by using Ariel. When washing at only 30 degrees with Ariel, I get the impeccable results that ensure my success. And most of all, I save on electricity. By using Ariel at 30 degrees, I save on electricity, not on quality. Bankir offra 2700 però kienet hemm 25,000. Deal no deal. Bit-tnejn sal-ġimgħa fis-7 niqsin 10 ta' filgħaxija. Il-Qorti tal-Kunsill tal-Ewropa tordna biex jitneħħew il-kurċifissi mill-iskejjel fl-Italja. Inċ taħseb? Huwa ġust li timponi ħaġa bħal din? Din tista' tkun imposta f'Malta wkoll. Xarabank jiddiskuti dan il-każ. Jekk inti tkun magħna tiddiskuti, ċemplinna 21249 jew 27249 jew bat email info@xarabank.com. Nixtiequ niltaqgħu miegħek.
Raħal għanna krizi, għalinna l-arċiprit, għax narta ħadd il-knisja vojta għalfejn tal-inkwiz. Żgur li kulħadd qiegħed jarma l-festa, għad-disin tal-karta festa, bandalori huma biss inkwiz. Kulħadd qed mal-banda minn flok jitlob del-altar, flok inbiti ridu birra, flok ħamtina hemm murtal, iżda dwalu pagalini, żgur li mhumiex nirraġuni, għalfejn narta ħadd in-nies qed titħaddar. U l-banda d-dok minn San Lawrenz ammar sa xok, u il-murtali bum bum bum, u il-katuba bum bum bum, waqt li jisir l-lob tan-nar, l-arċiprit qed waħdu d-dar, minħabba l-festa ċerti nies ma tmurx qudies. Nirringrazzjaw lil Go, Pjazza Reġina u Atlas Insurance. Nirringrazzjaw ukoll lil Crosscraft li tina regali hawnhekk għandha friġu fis-sala, grazzi Robert tal-Crosscraft. Mela, malaj fil-qosor wiġibna id-domanda dawn iż-żgħażagħ li għal sena sħiħa jiltaqgħu jekk se taqtalhom is-sorpriżi u rafet se jgħodu jagħmlu dawn. Naħseb li rridu nkunu ġusti maż-żgħażagħ kollha. Hawnhekk hawn preżenti naturalment għax interessati ħafna nies li huma interessati u involuti fil-festi. Però jeżistu nies oħrajn li anke jħobbu l-festa jew ma jħobbux il-festa li naturalment ma jiġux hawnhekk. Imma jiġifieri li ngħidu li żgħażagħ tal-parroċċi tagħna jew jaħdmu fl-armar jew jieħdu drogi, naħseb insult liż-żgħażagħ. Naħseb l-insult liż-żgħażagħ. Naħseb bodiri hawn għexieren ta' żgħażagħ li jaħdmu fl-armar. Hawn għexieren ta' żgħażagħ li jieħdu drogi u għaw mijiet ta' żgħażagħ li għamlu affarijiet oħra tajbin, kemm fil-Knisja u kemm mhux fil-Knisja. Anke mhux jekk dal-inċentiv fejn qatalhom ħajmorru fil-ħadd. Tistaħdem linja. Jiġifieri, hemm żgħażagħ oħra li laqasu ma involuti fil-każini jew mhux involuti fil-Knisja u jagħmlu affarijiet tajbin. Ma noqgħodux ngħidu ma noqgħodux ngħidu qegħdin hemm qegħdin hawn. Jimporta nitkellem. Jiena naqbel miegħek. Le m'hemmx għalfejn taqbel miegħek. Flok qegħdin hemmhekk qegħdin il-każin. M'hemmx għalfejn taqbel miegħek. Jiġifieri, għax tista' tmur il-każin u tista' tmur tieħu drogi u tista' tagħmel ħafna affarijiet. Ħafna żgħażagħ jagħmlu affarijiet. Ngħid ħaġa, l-ewwel għadna għax jiswew 7,000 nofqu 7,000. Is-7,000 lira fejn qed imorru? Anta d-żeba, anta d-drab, anta kollox, anta d-dawl, qed ngħixu l-familji bihom dawn mhux qed naqbad u narmihom, il-flus li nonfqu għall-festa qed imorru għand nies li jgħixu l-familja tagħhom minn dal-affarijiet. Ok, Fader Toledo għandna nara James Catania, se neħduh ftit ieħor ħabba qiegħed hemmhekk minħabba jitkellem fuq in-nar, huwa persuna illi anka għandu Facebook ġabar petizzjoni se nkunu miegħu minn ftit ieħor. Għajdilna, għamilna esperiment ukoll fuq in-nar, morna ma nafx jgħidulu dal-istrument x'jgħidulu normal. Ikkejjel id-decibels u ċekkjajna daqsxejn l-istorbju. U għandna professur se jgħidilna fuq l-istorbju. Għajdilna Fader. Dawnet nirringrazzjak tal-li tajtni dil-opportunità biex fl-aħħar insemmaw leħenna u kollha lavori qegħdin hawnhekk fil-minoranza, ma jimportax. Nixtieq nagħmel ħsieb żgħir anke fuq id-dokument. Li tinkwitana aħna bħala Knisja hija meta tmur tiftaħ il-YouTube u fuq il-YouTube tara ċelebrazzjonijiet tal-festa bil-kelma supremazija. Naħseb il-kol kemm aħna nafu xi tfisser. Umbagħad tmur il-Knisja u nispera li dawk li hawnhekk madwar imorru l-Knisja u nsaqsihom x'kien il-Vanġelu tal-Ħadd. U fil-Vanġelu tal-Ħadd Ġesu nhar il-Ħadd li għadda qalilna minnu l-ikbar wieħed fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom. U naħseb hawnhekk hija l-missjoni tal-Knisja xi hija l-Knisja mhux biss tal-poplu, imma tal-poplu li dawk li jemmen. Importanti li nsemmaw dan il-vuċi. Aħna dik li tinkwetana lilna. Li meta inti toħroġ barra u tibda tara anke dawk ix-xeni li ġib hemmhekk. Li minflok għaqda tara mibeda u aħna suppost li qed inwasslu bħala Knisja u bħala nies li nemnu għandkom kull dritt li ma temnux ma jimpurtax, imma l-Knisja tixtieq u temmen lil dawn kollha li jemnu u tixtieq tinkludi anke lil kulħadd biex tagħti anke dil-viżjoni. Jiena naħseb importanti li meta semmiet anke x'inhu l-poplu, jiena nagħmel dil-mistoqsija u Ġesu Kristu fejnu? Fejn hu Ġesu Kristu? Fil-festi tagħna fejn qiegħed Ġesu Kristu? U neqafaw. Ok, mela, interessanti.